Bodo mallar, sağan uylar, bukalar, koyların bağları. Uçkun bazarında kanday olup жатат? Bizning kanal menen çoğu birge görüңүздөр. Bul sağan uydu olsa sizlerge bilip bereli. Torpog'u menen kanchanchi torpog'i va? Ekinchi torpog'i menen eken, bu paroda uy eken o'zi dagı. Sütlü uy okşayt ha. Ekinchi torpog'i menen baası 80 ming eken. Torpog'i qancha gündük? 10 gündük. Urg'achi erkek torpog'i. Erkek torpog'i menen eken mınday atayın. Orop koyuptur içini torpog'unun. 80 ming so'm. Qancha litr süt berip atatı mına jelinlerini da görset. 10 litr. 10 litr sütü var eken. Mına arkasından da görset koyayım paroda. Bazarыңызды бере берсин. Бул кашка уйду көрсөтүп коюн торпогу менен. Торпогу канча күндүк эми мунун? Жагайбы? 4 күндүк торпогу. 4 күндүк торпогу менен экен. Канчанчы торпогу бул? 3-чү торпогу. Paroda sağanı eken bул дагы. Baası 70 ming so'm ekan. Жакшылап тартып көрсөтөмүн азыр. Torpog erkek burgachыбы? Erkek torpogу менен. Kança litr süt berip atat эми? 12 litr. 12 litr sütü var eken. Jelinin daha görsetip koyayım. Paroda semiz, jakşı uy eken. Hem kançaga berbediniz? Kançaga geldi? 62 ming so'mga satılıp aptır. 62 ming so'mga satılıp aptır bazarda. Bazarыңызды бере берсин aka. Бул 3'tü tuğan uy eken bul dagı. Sütten çıkıp kalan okşayt bula. Boz eken. Bu balası menen aytып atasызбы? Balası bilan. Torpog'u menen 60 ming so'm eken. Torpog erkek burgachı. Urgachı torpog'u menen eken. 60 ming so'm. Boz uy eken. Bazarыңызды бере берсин. Bul sağan uyda daha görsetip koyalım. 3-cü torpog eken. Erkek torpogu urgachı. Urgachı torpog eken. 3 gündük torpog eken uşul. Jelinin daha görsete ketelin. Baası 70 ming so'm dep atıptır. Kemi var eken. Kançaga berbediniz hem? Kançalarga berip beresiz degende? 65 ming so'mga gelse berip beresiz. Bazarыңызды bere bersin. Bul jerde bazarda atayın porterge boylap sağan uylardı tizip koyuptur. Onday paroda, sağan, gömüş uylar eken. Onday torpoktoru menen erkek urgachı torpoktoru menen bardığı sağan uylar eken. Jelinleri çoğ. Bağlarını 70 ming so'mdan da attırışız. Tanda ola beresiz torpogunu qarap, sütüne qarap, jelinlerini daha görüp turasızlar. Sütlü uy görünüp turat. Özleri dağı semiz eken. Torpoklarını da jakşılap görsetip koyayın. Egasi boş ko'rsatib qo'ysangiz. 70 ming so'mdan dep attı. Öte jakşı uylar eken. Uşul sağan uylar hazır bağ bolup atkan ışırı. Törtöөнүн biri. Kızı bağ bolup at. Kaysınısı ketти? Uşul kara uy satılıp tur hazır. Uşul bağ bolup tur. Torpog'u menen 64 ming 500 so'mga satıldı uşul uy. Çoğun uy. Ekini tuğan uy torpog'u menen 64 ming 500 so'mga satıldı mı? Özüz bağ bolup atkanına göğe olduk. Men sattım. Siz bir jolu. Şunday sağan uylar siz ardayım ele paroda uylar satasiz süttü. Sizde eğer de şunday uylar sizlerge kerek bolsa telefon nomeringizni aytып koybaysızbı? Telefon nomeri işletmeyim. Nege işletpeysiz? Keregi yok. Je sağan uy tezele satılıp ketebe sizde turbaybı? Beröre, kaç jakşı de. Telefon nomerini aytgысы kelmedi. Bazarınızı bere versin.
64.500 so'mga sotilgan uyning jelini daha ko'rsatib qo'yaman. Sütlü uy ko'rinadi. Torpoq bu. Bu soğan uy 4-chi bolasi bilan sotiladi ekan. 4-chi bolasi deydi bu torpoqni. Bahası 80 bin so'm ekan. Qancha litr süt beradi hemen? 10 litr sütü var ekan. Torpoq erkek purg'achi bu. Erkek torpoq ekan, qancha aylik? Bir jumalık torpoq deydi. Öte cho'ng uy ekan. Жақсы soğan uylar kiriptir bugun bozorga. Bu cho'ng uydu da sizlerge ko'rsatib qo'yayin. Shvedskiy poroda deydi. Bahası 85 bin ekan. 85 bin so'm deyaptir. Mana jelinlerini de alıp ko'rsatib qo'yayin. Jelinleri cho'ng, süt berchu bag'itdagi uy o'xshaydi menimcha. 3-chi torpoq menen ekan. Qo'lindagi bolasi 3-chi torpoq. Shveysariya parodasında. 85 bin so'm deb o'tdi. Ем атайын мындай навестің ішінде сатылған бұқаларға баратабыз. Бұқалардың бағалары, бағылған бұқалардың бағалары қандай екен? Анда біз менен чоң көріңіздер. Bu qara buqani ko'rsatib qo'yaylik. Бағасы 65 bin so'm ekan. Jashichi? 2 yashar buqa ekan. 2 yashar buqa. Salıştırıp ko'ringizlar. Bunu baqsa da bo'ladi ekan qayra. Bul buqani da ko'rsatib qo'ying. Bunda 3 yashar bu. 3 yashar deydi. Бағасы 65 bin so'm ekan. So'yishga jarab qolgan, semirgan buqalar ekan. Bu cho'ng jo'sh buqani da ko'rsatib qo'ying. Bu buqalar bo'lsa Cuna satıladi ekan. 4 yashar ekan. Bunisi 4 yashar. Qara jo'm buqa ekan. Bunisi olsa 3 yashar. 3 yashar buqa deydi. Eti var. Cuna 170 bin so'm so'rayapti. 170 bin so'm. 4 yashar, 3 yashar buqalar. Sizlerдің arаңızlarda кейбіреулер сұранып кеттілер. Шундай сemiz бағылған уйлар, бұқалардың еттерini таразаға қанша сомдан қойып аттыр деп. Андағы бағасын біз тақтадық қазір базардан. 305 сомдан таразаға нұқыл етті қойып тартып береді екен. Тартып алады екен қасаптар. Малдың башы, тұяқтары, ичегі, чавағы, майлары болса қасаптың өзіне қалады екен. Андан тышқары таза көшкө 305 сомдон гана тартып алышат экен. Бул чоң 8 жашарлык бука экен. Көрүңүздөр моюндарын. Баштарын караң. Өтө чоң бука экен. $97 bin сомго алышыптыр. Егер де сіздер мындай баға тұрған еркек торпоқтарды іздеп атқан болсаңыздар, бұл үшеуіні 100 bin сом деп аттыр. Баққаны іздеп атқан болсаңыздар, бұлар